moai o maia se tato tapo yatu i le tua. O savali ane Yesu e lata ane le vai o Kalileia. Na sila fia le ia o le uso e to o lua. O si mona wai ngoi a Peteru. Ma ane te rea ano na uso. Wala lafo le upenga le vai. Wa o tangata fai i la ua. Na whetalai ati leo ia ia te i la ua. Ina mulmul mai e ia te au. Pute fai o lua ma fai i tangata. Na latu ua lo leo la ua upenga. A mulmuli atu ia te ia. Tato talo mo le angpa ia. Ia tua mamanae lo mātou tamae whaavau. Mua lava i mātou le matasi atu le inga ma whaafitai. Whamanuina lo sofa mamalu le ie. Ni wala whai manuia mai o tangata. Ratunu pelo Samoa le ie. Soi fua manuia mai lau fio. Mātou saune a watu mātou taulanga whaafitai. Pangalawa le ie. Mātou le ato toa. Mātou moi wala atu se e fio mai ala lo angpa ia. Tau tōlo ina i mātou te toa tasi. Ie mana ne tapua inga. Wha sisili na ilo vi inga e wha vau. Ono Yesu Kristo o mātou wole matatalo tuai nei. Amen. O whaitau ino tuspa ia. Tusi me whainga fau. Mātai o mta upu e lusfu valu. Tātou whaitau whaatasi mari whai upu e suma leono. Se whaangate le whai upu e lusfu fulu. Bible reading, New Testament, the Gospel according to Matthew chapter 28. We shall read together from verses 16 to 20 from the Samoan translation. Mateo lusu valu tatou whaitau whaatasi. Mai whaiupa suma leono, te whangata mai luas fulu. Awhanga maia, ia whiongpa ia le tātou wali. A maua, waitau. Ano watu ai leo lau soo e toa se fulu ma le toa tasi I Kalilei. Le maunga na polo ai atu ai Yesu ia te I lātou. Wa lātou I lo o ia, lātou ifo mai ai lea ia te ia. Aua masa wa salonisi. Maliwa ni ai leo Yesu. O whetala I atu ia te I lātou. O tu ina mai ia te au le pule umalawa I le langi ma le laulangi. Le nei, Yo to atu e whainu umalawa maso. O papatiso atu ia te I la so ule swafo I tama. Male atali. Male anangpa ia. Yo to wa atu ia te I la so ia tausi mea uma. O whai atu wai ia te o to. Pa o to foi. O te ia te o to ia se umalawa. Yo lawa I ngata anga o ia. Amne tan mai le tu alo tatu fai tau mo falong long ia na fiong pa ia. Tu mo e tiro no inga nei so fa vau. Amen. Tatu tarsanga. Tar fa ftai patu senga. Moli atu tatu mana o le tua. Tatu ifo matal. Roma tu tu wai. O le ol malos. Le pule le vi inga mal malu malau. Vi whaia ai o mātou loto nei taia. Nua e whanguina mai mātou mai malolonga le pō. O lo manuia o mai mātou e lawanga lei. Malei fua mai o tangata. Sa moa atoa. Le ola mal malosi fau mai lau fio. Pawhitai ta maa. O no lawanga lei whai pēr. O lo tau sia e pēr no mātou wola ia sa uma. Le eise meo mātou mativai. O no lo ta moa inga whasua mai. Vi ia lau fio. O no mea lofa fwai fua mai. O to mai le poto le malama lama. O mātou tale nia ma tau le lei ai. Paftai tele o no ala ese o whaamanianga hui mātou. Manisi o fufuango mai o no whātou uina. O no lau sosoni mai. Wa mātou tele mo whaia lawa se me tasi pe au noa ma lau fio. Vi ia lau anga lei. O no lau tau singa ia Samoa mo tangata. Ai manuia o lau fio o lau whao masoloi o yona lau whanua me le ele. A pēr o ngata I whale. Wa tu slava pe matuiva I tupe. Ai o lau tali mai lava lau fofang pa ia. E tua iai o tangata e so se mea. Pa ma lo whaftai ta maa. O na tali tonu ma le whatu o tua. O lo manuia o ngasolonga o fofanga le whainga malo. Pa pēr latia ino bisnisi. Ia wala mai le whalo ina.
whaoloina o lo atunu. Ai whapena foi ai ngata tasi. Malau e ka le sia, le ngalue ai o tangata. Wa se manu o ainga. Se lumana fia o whanau malau ngalue. Haftai le atua. Ono manuia o lau fio. Nala ia matu whanau. E whatangata ina ai o matu ainga. Via lau tau singa alofa. Ona ui na whamatao mai ve singa isi atunu. Alo mau pelto o vai o tangata. O le malosi lava e o lo lato whatu atua e lau fio. I le to e fefe se mea o lava le oti. Wai au lava no stupu popo a ngā mo whengata. Au tangata tu mau i lau fio e whaolaina lea. Le atua whaftai tele. Ona le whaonga ino mātu tangata vai ma le vale lea. E whai ma vaa mai po lango leong pa ia. Ia maua ni nganga mo lo malo. Ai ale tupu pea o lau tala lei. Ona le ngalu rua o tangata. Whaftai ta maa. Ona leo so mātu malosi pa so mātu whatu atua o watele. Au lau whatasi mai. O manui ai whaiwa matiuti o mātu whenga ia. Whaftai tele ona o whenga pa ia. Ia ui nai mātou e tusa malofi ngalo mo i mātou. Whaftai whai o ngalu wenga mana o wanganga. O lo whai ma leo maali e musuina i mātou i taimi o whai ngata. Ia mātou manatua lau fio. Masa ili o sosoani atu. Ona mātou toi maua leo ma losi fau e wha awa wailo mātou o la wala wina. Pasi sila mātou whaftai le atua. Ono Yesu Keriso. Na maliu ini ia tongi o le ina ia mātou wanga saluma. Ia vi ia bea lau suafa malu e le anu. Apa ngale le atuai. Ma ao mātou loto. O beise i o lo maliu fua Keriso. Na maliu fua Keriso. Ono lo mātou ola fai fulu tua i lau fio. O lei lawa se lei na masei. E o lava le mātou ola wala wina. Tele na mātou wha vai ai. Tele pai e. O ngalo i mātou na sa ili atu i lau fio mo sosoani. O nao mea mātou te fia ai o mātou whaia. Ai tia i mo whaatala le lau ngalwenga. O le mātou le mana ia ina lava leo lau fio. Malo manatu alofa mai ai mātou. Le tua mea toa nue. Ia alofa ma wha maa ngalo li fonga alo atunu. Ia mau e sa mo lo tu salmo moni. Fo ia tuai lau fio. Mo lo wha lau lango ia ti oe. Mātou te talu. Ia vera toto pa ia o Yesu Keriso. E wha mai nai i mātou uma. Lo mātou tamai. O esi la fia o mātou mana onga uma. O lava nei o mātou manao. O lo whangia whanau. O lo whapenana. No foia no whanga Samoa Victim Support Group. Wea wa sawa ina le ie. Tau sia la tau ia awanga lei. Lo whangia whai lau whainga alwenga lo tau sia i la tau. So swani la tau ngalwenga le lei e whai pea. A tupu te leina whai lau lo whai o tangata anu. Ni asi ma so swani i hai le ie. Mātou mantua whai ta mamati nā. O lori aia mapu i whangalele. O lo whangia lau fio. So swani ia i la tau le atua. Mo se fotulu ia i tau. Mātou mantua e mo mai. O e o whaanoa noa le rie. Alofa langam ino la tau vai. Wha mese wha mawhan whana lau fio. O mātou manao le rie. Ia lo whangia o mātou ta mati nā mātua. Ia e whamanuia ia i lato. O i lato o lo whaia le whaivo le tap wai. A mese no whatatalo i le ao ma le po a wā mātou le whanau. Ta le tonu foi, o a lato talo sanga. O lo mātou manuia ai mai lau fio. Whaalua mai ate i mātou lo lato whatua tua. O wā o lea lawan tupu o lo ola i lau ngā ruenga pa ia. Whatase maniso tua ao, mapu atu i o ao. Lo lato whatua tua sa wha mua i pēla ngā ruenga, lau ngā ruenga. Ti ngā le mativa ma le tangalima. Wa le wha mua le apa leo lau fio. Lea wa sala lawa nei lau tala lei. Fua i soi fua whalo loi i lato. Lo whangia whai maftianga o lato tino. Lang mlu ina mana wha amalo lo lau fio. Ia mato munmui tai o lato tūlanga au. I ngalu lenga le lei ma le whatua tua. Ia vi ia i lau fio i mea uma mato te paia. Le atua stemi mato whalong longa i au fionga pa ia. Fetalai mai lau fio ala lau ono valea. E tala fo ila mato whalong.
Ni manina o lo finngalo i o mātou loto. Walo mātou ola tau tua mo oe. Ma mātou te talo ia. Wa tasi ma te talo le leo tangata te tō tasi. Tūnati o lumba le mātou tama. Ia whaia pēr lo finngalo. Ona Yesu Keriso o mātou ole ma te talo tuai nei. Amen. Launga sofa malo le tua tama le alu. Ma le anga pa ia. Amen. I've chosen verse 19 and a part of verse 20 to be the main text, and it reads, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. The theme I've used for today is from the Tusi Autumn Fai. The theme is Jesus' commission for all. Jesus' commission for all. Jesus commanded, go and baptize and teach the people. Quite simple, right? Jesus started his ministry alone before he chose his disciples to help him continue. When Jesus was baptized by John, the Holy Trinity was present to witness the event. God the Father from heaven, Jesus the Son getting baptized, and the Holy Spirit upon him like a dove. Therefore, it must be like that too when we get baptized. It is no small matter. And after Jesus was baptized, he was swept away to the wilderness by the Spirit to be tempted, to prepare him for the difficulties he will face in the work. Dear family of God, no matter how insignificant you may think you are, God has a purpose for you, for all of us. You are very significant. You are beautiful in his sight. We all have been called. Gather your children, your family, your friends, bring them to church, to God. Church is the gathering of believers, not just the Sunday worship that we all think of. You don't need money. Just come and offer your life to serve God. What's that? You can't talk? That's okay. God will provide the words for you to speak. And if you're not baptized yet, go now and get baptized by your pastor. Offer your life to God. That is our calling. Being baptized and knowing the good works of Jesus helps us be good ambassadors for the gospel. The disciples were mere fishermen, normal people like you and me. But Jesus used them to be fishers of men, just like us today. Let us be God's light to those in the dark, and pray that God's Spirit be upon us all, so that we can continue his ministry of love to everyone, especially to those in need. Whangaina whai pa sumaliva, masa whaenga whai pa luas fulu, whai mamatua, whawhawhanga stoi whai tawina. O le nei, Yo tō atu e whainu ma lava masou. Ma baptiso atu ia te la tau le suafo le tamā ma le tali. Ma le nganga pa ia. Yo tō atu ia te la tau ia tau si mea uma o whai atu ai ia te o tau. Ma nato o tū o whangai na ele tusi au tamu whai. O le pola inga Yesu mō tangata uma. O le pola inga Yesu mō tangata uma. E ile fasili, tusi fasili mtau fasili e whapea. Po le ala baptisonga. Whapea tali, kia saalo mantua. Ile nei sau ningo pa ia, sau wina tamiti le vai, le suafa tama le alo ma le anga sa. Le whai longa o la tō le whanau le tua. O pola inga na Yesu, pei tai, ile na tamiti baptisa ina, o ta ngata uma, o le baptisonga foi o le vainga mua leo le pola inga Keriso. O lona lua, o le awao. Baptiso, awa. Mua, baptiso. O le baptiso ino whanau. E lea ano so lato whatu atua.
A le whātua o lātou mātua. Pēnā o ina e sunga whaia onga, mta o sili marua. Wai le malama whanau nei mea patisonga. A le nau mātua i au wai whanau i te tono leo le whakasā. O le a inga o le atua. Pio iei nei. Wai lofo le patisonga i ane, e moa tangatanga sala. Ina ia sala mo. Ai le ini anga sala ta miti mo pepe, ma Yesu. A le patisonga e tau wina pe whaatofu le vai. Le whaelonga fule se ina anga sala a vea ma tangata sala mo. Liu ese mai leanga. Pe ona ye tuso avara tata e kalesia. O le patisonga, o le oti whaatasi makariso ono anga sala. Ma vea ma tangata fōu ia te ia. Le patisonga Yesu na au wai ma mani mau le atua tau taspa ia. Le atua se sila ma le langi. Le alo baptiso. Ma le rampa ia o wha mali ona lunga peise lupe. A whai o lea lona winga. Whapei nā fwoi tato uma pia baptisa ina. Le atua lona whai ma malu. Yesu lona tamatau. Le rampa ia fwa ina tangato baptiso. E leo se mea maa mana le patisonga. Wao ina e mau le rampa ia. Le mana e fai ma whaanga wau ngā venga. Pero na pola i mai ke riso. Lua. Wa. Mai ona patisonga Yesu ave lo le ele nganga le vau. Ile ia fa osa soina. Ola o wina po te pena ina lo le na le li. I fi ta o ngā venga la fenga i. Samo fai ti Apollo e tali Yesu. Mai upu me a fenga pa ia le atua. Le tio fai pa ungo fie tangata i fa so songa. O le tele me mawai. Ele le Yesu o lalo le atua. A tu mai tangata lau tele. E tau whai mai ti Apollo o lewa na whio soi ona fia ai mo le fia whai mea. Ele whai ngō fia ngā renga tala Yesu na whai tau tas. Se ia tō fia so swani. Nau le li e sa ili ele i loa. Ala solo mua i ta o loto le te. A vea le wha maoni man wha fia meo tonu o le ta. Ma meo sai tia i ngā tangata. Lea na tūma lose Yesu mo i la tū. Whai ma leo tangata le tau aloa. Ma e o le mana ia ina tosa iati. Ina ia whaola ina tangata ia te ia. Ngaluenga lofa ngaluenga whaola Yesu. Ale tūma tangata nei. E le ma whai ona ola na ngaluenga. E winga le whatalanga Yesu a simua nampe tēmu ma ante rea. O te whai au luam whai e tangata. A nau ia bawasi e aie. Ia sili atu le nau ia maua le tangata. Muna malo le tua. Manu lau ti o ngaluenga Yesu. E toe maua mai a nganga o tangata. E na polo e lau so yo. Baptiso ma hoa tangata uma. Pei fo ia e tus whawai. E umaro baptiso whanau. O ina i upu ma mionga tangata ke usalo. Ni a vea ma tangata le kale sia. Wha moe lea. O le baptisonga ma le ao ina. E ta pena ina le tangata whatua tu e whaawau ngā luenga ke wiso. Samuare ma lau whafonga anga ne tai au. Whamanatu mai le tala lei. O le pola inga Yesu monaso. O le pola inga fwere nā mo i tato uma. Ia tato whaawau le ngā luenga. Awa le muta, awa le mate. Wa le tala le lei e wha sa o loto ina i tangata. Toa telo tato wa uman baptiso. Ai whawhera o ina. O tato tu mau e iawa onga keriso. La vea maso o Yesu e le whaingo fie. E le nā whaiwhe au foi. Le ai. O le pola inga mo i tato uma. O e wa whatua tua ia te ia. A o soswani, tia kono, tamati nā, tamatene. Tato umo whaiwhaiwa i tangata. Whawhea. Tae mai a tato whanau o loo. Manatu e leo ngale lotu. Ta toso mai tangata o tato a inga lo ona nā ia sa. O lau ngā luenga le nā. O le tato ngā luenga whai tele le nā. Au mai tangata i lea tua. Au mai tangata i nei. O i nā e tupu ai ngā luenga. Awar whātari tali se o mai nisi tangata whau. A mai tangata mamai. Tangata sawa ina. Tangata o manatu o leise wha moe moe. Au mai le lotu. E le moa mea li tupe. Wa le o tele tupe i loa se ora sa lotu. A le mau papo tangata. Ngalu lue fia. So sport patonga la au ke suana o le lotu le na. O pese au talo vou. A le na o lotu ya sa.
Au mai tangata i nei, no whanga mo e suru whai mo sa so ani. O no whanga e tali ai so se tasi. Ai awane so la mu e tangata lotu le ai mau lalo isi. Ma va be sola ai le fia lotu isi tangata. O tātou uma e vai vai. E te anga sala, o te anga sala foi. E te va lea. E feo lo foi sina vele le te feo lo ima. Ya, e te nei loa tau tala. E te nei va be la tau tala ma le mani ristain. Io. Ai pole ya lo tātou whatau wā. Whao ngā ina i tātou o le tu e whao waula nga renga lofa. Oe, au, tātou uma. Ai maise ai a tātou whanau. Luma nai o tātou e kālesia, a inga. E whao ngā ina nga renga pe a tātou whioti. A mata me o tātou a inga. Tātou wou. Pasolo atu istangata. Nga loa ina la wale nganga o lātou loto. A ia mua i whairo tātou tute whai whaiwa. Whai mo le whamaoni. Loto maulalu. Loto whamangalu. E loa iso o monio ke wiso. Ile male nei. A one pu mo olo tātou vava ai whapena na tono au loto e kālesia i atiae. O le ngā ruenga mo tangata uma. Ai maise tangata lo mo mia le sosani. Awa. Siala ngā to tele. Siala ngā le telo au loto le kālesia. A lai foi to tele tangata le no fuanga no foi. Ma fia ola ono le sawaina. Siala ngā le telo loto ba ainga e maua. A le nafia ai lo tua oi. O Yesu Keriso. O ia fefo wai ma tangata mai ma tangata sala. Ina ia whaola ina. Le ala fua whanna mo i tātou. E tātou walo lofa isi. E whapupula to ena matanga o fio Keriso. Na ia maliu mo to e tū mo i tātou uma. O lona nganga fo i leta tonu i e tātou. Tautu olo ina i tātou i mea uma. Whaawa wina na ngaweleng pa ia. Tātou te talo pēa mo wha moe moe lo na nganga. Ia vi ia o ia lo tātou wola wala wina. Ia manuia o e Samoa, ono Yesu. Amen. Tātou whae usau ninga pese selama lima pese tātou pese tuai. Talo whamanuia, so ifo matana.
Al manuia mal file mu lo fio le tu tama. Yo lo fa sisi ese Yesu Kristo ma toli mo faula. Mafta fa fa pe ma lo fio ang pa iai. Tu mo le lungo Samoa. Ma lo fa na wa tu u me lo lang ya tu. Nei se o fa vau lava. Amen.